Ndabaramukije kandi mbahaye ikaze muri aya makuru nkubwire ko ukurikiye Horatio TV Rwanda nkaje kukubwira amakuru ari kuvugirwa u Burundi. Ubwo nkubwire yuko mu gihugu cy'u Burundi umuriro hagati ya Bunyoni ndetse na Ndayishimiye ukomeje kwaka. Nkubwire ko kandi Denise Nkurunziza akaba umugore wa nyakwigendera Pierre Nkurunziza uyu wayoboye igihugu cy'u Burundi imyaka itari mike ndetse nawe wageragejwe gukorerwa kudeta nawe ngo yaba adashyigikiye na rimwe uyu Bunyoni ndetse akavuga yuko uyu nguyu no kuva kera mu gihe cya Nkurunziza yakomezaga kuvuga yuko ari we ugomba gusimbura Nkurunziza byanga bikunda. Uyu mugore Denise Nkurunziza yavuze ko kandi ngo yagerageje ndetse yakomeje kwishyira mu bagabo b'icyubahiro mu gihugu cy'u Burundi ko bagomba kuyobora igihugu, bityo mu gutegura kudeta uyu Denise akaba atigeze abivugaho rumwe n'uyu mugabo. Ubu tuvugana ibikomeje kugenda bivugwa hariya mu gihugu cy'u Burundi nuko uyu mugabo ngo yaba yamaze gutabwa muri yombi, ariko amakuru akomeza kugenda asohoka avuga yuko uyu Denise Nkurunziza nawe ngo yaba akomeje kotsa igitutu umuryango ndetse n'abashyigikiye uyu umugabo ushaka guhirika ubutegetsi bwa Ndayishimiye. Ndayishimiye akomeje guhangana ndetse akomeje kubwira uyu mugabo ko atazigera amureka ngo amuyoboze inkoni y'icyuma, aravuga yuko kandi byanga bikunda agomba gutabwa muri yombi. Urugo rwamaze kugotwa ndetse abasirikare barenga ibihumbi kaba bazengurutse igipangu. Kuri ubu ngubu rero ibikomeje kuvugwa hariya mu gihugu cy'u Burundi nuko uyu Bunyoni yatabwa muri yombi aho kugira ngo asimbure ku ntebe uyu mugabo wari umaze igihe nyuma yuko Pierre Nkurunziza apfuye, akaba rero yaraje gusimburwa na Ndayishimiye. Nibikomeje kuva mu gihugu cy'u Burundi. Ese Denise we uruhare rwiwe kuri uyu mugabo rwaba rusobanuye iki? Byose ngo wayikaze muri aya makuru nkaba ngiye kuba nyagarukaho ku buryo burambuye. Guhinduka muri politike y'u Burundi ku buryo bamwe batangiye kwibaza ikigiye gukorwa kubera umwuka mubi hagati ya perezida w'u Burundi na Alain Bunyoni wasimbuye ku mwanya wa minisitiri w'intebe. Mu gitondo cyo kuri uyu wa gatatu tariki 7 abagize inteko ishinga amategeko y'u Burundi bazindutse bemeza kandidatire ya minisitiri w'umutekano n'iterambere ry'abaturage mu Burundi ku mwanya wa minisitiri w'intebe. Amakuru rero yizewe nuko abagize inteko ishinga amategeko baramukiye muri iki gikorwa nyuma y'uko kohereza ubutumwa bababwira ko bakenewe byihutirwa mu matora y'ibanze yabaye. Abagize inteko ishinga amategeko bitabiriye bose rero batoye bemeza ko Lt Gen Paul Jevu wari minisitiri w'umutekano nk'umukandida rukumbi ku mwanya wa minisitiri w'intebe. Rero bikaba byazamuye amakimbirane akomeye nyuma y'uko n'ubundi perezida w'u Burundi yahise ashyiraho aya matora, mu gihe rero hari kunuganurwa y'uko yari yagiye gukubitwa kudeta n'uyu wari usanzwe ari minisitiri w'intebe. Rero bikaba bikomeje kugenda biba ibintu bikomeye cyane ndetse bikaba bigiye kuba ikibazo haba kuri perezida Ndayishimiye bamaze kwiyumva ko nk'ibihanganye kugira naho bumva ko bari hejuru y'amategeko. Ahangaha rero Ndayishimiye yabwiye Bunyoni atura umuntu usoma Bibiliya ntiwakwigira igihanganye, ndababwiza ukuri kuko Imana ishobora kugukubita umunsi umwe ikagushyira hasi n'umuryango wawe, abantu bagasigara bibaza icyaha wakoze bakakibura. Yakomeje avuga ko uyu munsi hari abantu usanga bishyira hejuru mu buyobozi bw'u Burundi nyamara bakirengagiza ko ubuhanganye bafite babuhawe n'igihugu. Ati hari umuntu usanga aho kwemera kwicira bugufi yigira igihangange, njyewe ndakomeye nta n'umwe ukivuga mu gihugu, nta mategeko akivuga, ninjye utanga amategeko. Ibi rero bikaba byavuzwe na Ndayishimiye. Muri iri jambo Perezida Ndayishimiye yatanze urugero kuri Maconco wabaye umutware w'umukwe w'umwami Mwenzi Gisabo, ariko bikaza kurangira ashatse guhirika sebukwe. Ati muribuka Mwezi yigometse kuri Mwenyi, aravuga ndashaka ya ntebe wicaraho. Mwezi ati naguhaye intara yitwara, ntacyo ntaguhaye none ushaka n'igihugu. Hanyuma rero ibi akaba bivuze kubera ko uyu Bunyoni yarashatse kumuhirika ku butegetsi, bityo agahita anamuhindura ku buryo bwihuse.